Ilo to akuru sarapan kedeng pon mafla lapen. Ni siapa lepas pipa jerpon pon lagi pipa kado weta ni ngacing sama son rinang cara pidung ta. Kita ngacing hon sarvelason tinung Soba Committee President lapen inut important person. Abang so pikir nili panglo nang thana tanglon class 10 ahoy ke nili English teacher lo Sir Benedict Phangcho nili pang nili non kahelo the kaniye the alang lita asap soga ahi jumi nangi pipon do aprang pen aduntu Sir Prakash Kathar nokar chungpen alang lita itu ma school along kakita nang cerapun gara banglo Putot Sir Lawrence Ingling electricity hin kalang sikelang banglo ini tu malang lipan ke manting pipon pete kertang daji ana te kai pion supi pang thinking te adu gawe gambra lapen katiki satu panta karja pela bangso poho chudeng dunjia phan chuding rilo katiki satu lapen rong asala tuman Riga chade ke har ininga ke so phan mi hota sekato we tari chade putha. Clapping is good for heart health. Thank you, Sister Headmistress, for giving the words of welcome, introducing the guests, and at the same time taking effort for felicitation for the guests. Thank you, dear staff members, for helping in felicitating the guests. Here comes the class 10 and the class 9 students for the welcome song.